Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leza e bade Sean O Siaji ne takwa miba siamya luji mimya ete domya gunte yeshi pukumya meiswe tangeji mya alongo mingla balo pyoyin naukun seta e bare yene dilu atu ayeji bi gunyu zia kaunde tuchi mimbre akyana ma Mimi Kudai, Chezu Tinzaka, Pyokin Yade Atwe, Aluen Ami, Gunyu Wenta Yade, Akan Adenta Kupibare, Ainzu, Mimi Kugo, Mese Bayaze, Shendoga, Ukuruka Hamene, Do Tosminara Begum Doita, Mohammed Parwas Pibare, Shendoga, Swe Plus Private School, Pianti Yulia Shide, Chantata Upibare, Naton Nesele, Naton Nesenga, Piatini, Shimpa BC Kede, Eka Datamareni, Padama Asimpi, Ominde, Shantale Bibare, E Omi Moha, Chando Taude, Chuza Mujonda Mahoba, Chando ye, no Quedwin, Amieden, Len Pempu Pekejade, Sea Siamamia, Mi Bamiane, Mesweting Ezimia. Ape mujon da bibare atu de bin chendo ye shikin leza ye bade sia momon jwego atu shezu tin shi bade sia ga chendo payan ye ka kin ne shin dai twin sei she la she bin tin ja pe ke bi sei de sha shin mya twin le ape lun jwe pe ke tu ta u bibare sia ye lan ywen mu tin ja pe mu mya mashi ke ba ga Yene di omi mugo yashi nai mi mahoba. Tu apin chandone atu payati yune de adempo tingeji mya alungole atu shezu tinlu bare. Same bue ashimya kakezo ashe ane mya dwi chandoba ma amye den yete kunyi peke jabi apien ale apele la kede atwe yene ati latwe la nai ke bare. Tu apin Shendo ye mi ba mya gole mapo pya mapi shezu tin lu bare atu de pin ape ye ape mu ashe ye mya ne mapye male su ton pe mu mya ga Shendo ye omi mu atwe aye ji sun ashe ken omi pi bare no su anene alun pwen bu tu te la bi pi de yene ka ba ji ye ke ye si chon ne ai Chin then yet and I'm poor to Chandodo Alum, Sama Moye, qualitative education, King Ujaba Zolo Pioi, Nikuncho Ebare, Alongo Shezu Timbare Kamia, Salam alaikum Rahmatullahi Wabarakatuh. Swe Plus Private School Ma Muhammad Farwas A two Chezu Timbari Kamia.